andika teme yuno musi yitwa teme ya leo, wewe iyo mana uyumva gute? wewe huyo Mungu unamsikia aje? Nagasubiremo. Nikarudiemo. Wewe iyo mana uyumva gute? Wewe huyo Mungu unamsikia aje? La point d'interrogation. Si point d'interrogation. Wewe huyo Mungu unamsikia aje? Wewe iyo mana uyumva gute? Unamfananisha na mjomba wako? Umusesha na muyomba wawe? Unamfananisha na tate yako? Umusesha na nyokuru wawe? Unamfananisha na president wa Amerika? Umusesha na president wa Amerika? Narinje kukubwira uko ndayibona. Nilikuwa nakuja kukwambia gisi namuona. Ndakwigisha ukwiye kuibona. Nikufundisha gisi unastahili kuona. Hama uce winjira mu rugezo ikubonamo mu izina rya Yesu. Alafu ufikie unaingia mu kiwango chenye anakuona imo kwa jina la Yesu. Lebra neisha. Itanguriro. Igice cha mbere. Sura ya kwanza. Murongo wa mbere. Mstari wa kwanza. Amen. Amen. Praise God. Amen. Praise God. Vuga ngo amina. Sema amina. Yesu ni Imana. Yesu ni Mungu. Ijambo ry'Imana riravuga ngo neno la Mungu linasema ubwa mbere na mbere eti mara ya kwanza Imana Mungu yaremye ijuru n'isi. Aliumba mbingu na dunia. Wumva yaratanguriye kurema isahani? Unasikia alianza kuumba sahani? Ubwa mbere na mbere Imana iremye ijuru n'isi. Mwanzo Mungu akaumba mbingu na dunia. Ubwa mbere na mbere Imana iremye ijuru n'isi. Mwanzo Mungu akaumba mbingu na dunia. Ubwa mbere na mbere Imana iremye ijuru n'isi. Mwanzo Mungu akaumba mbingu na dunia. Ubwa mbere na mbere Imana iremye ibintu binini. Mwanzo Mungu akaumba vitu vikubwa kugira ngo ikumenyeshe yuko ili akukubalishe kwamba bito bimworohera. Bidogo tu ni rahisi kwake. Imana nigeze irema umuntu wa mbere ari gato. Mungu hajawahi kuumba mtu wa kwanza ni kitu kadogo. Yamuremanye urutwe runini yarafise. Alimuumba na kichwa kikubwa alikuwa nacho. Imbere yuko Imana yinjira muri bito mbele ya Mungu kuingia mu vitu vidogo yabanje kuvuga binini. Alianza kusema vitu vidogo kugira ngo ikumenyeshe ili akukubalishe. Ntundabire muri bito usinitizamie mu vidogo. Naho ubona ndiko ndarema utunyegeri. Hata kama unaona naumba sitwo nahereyeko. Nabanje kurema iyo si yose ubona. Nilianza kuumba hiyo dunia yote unaona. Ndacariko ndivugana. Ningali najiongelesha. Ubita uravuge ngo mfasha prophet. Mwenye nabielewa sema nisaidie prophet. Kubwa mbere na mbere eti mwanzo iteremesha. Ubwa mbere na mbere eti mwanzo Imana iremye ijuru n'isi. Mungu akaumba mbingu na dunia. Sasa abantu benshi kwisi watu wengi duniani ubabajije ukibauliza Imana ibahe eti Mungu anaishi wapi, bacha bavuga kwiba mwijuru. Wanasema Mungu anaishi mbinguni. Abantu benshi kwisi watu wengi duniani ubabajije ukiwauliza Imana iri he eti Mungu yuko wapi, bacha bavuga ko Imana iri mwijuru. Wanasema kama Mungu yuko mbinguni. Ariko ijambo dusomye lakini neno letu tunasoma liravuga ngo linasema ubwa mbere na mbere eti mwanzo Imana iremye ijuru n'isi. Mungu akaumba mbingu na dunia. Asangwa yararemye ijuru n'isi ubwa mbere na mbere. Kwa kuwa ameumba mbingu na dunia mwanzo. None mbere yuko iremye ijuru n'isi. Sasa mbele ya kuumba mbingu na dunia yabahe Mungu alikuwa anaishi wapi? Yarayerera. Alikuwa na zelera. Ni yarafise address. Hakukuwa na address. Ngomba mfasha abantu gutahura Imana yabo. Nataka sasa nisaidie watu kuelewa Mungu wao. Kuko nasanze. Kwa sababu nimekuja. Dusenga Imana tutazi urugezo kw'Imana dusenga. Tunaomba Mungu atujui kiwango cha Mungu mwenye tunaomba. Tuvugana n'Imana tutazi wo tuvugana nawe. Tunaongea na Mungu atujui mwe tuko tunaongea naye. Urashobora kurengana kwibarabara. Unaweza kapita barabarani. Ugatsitara kumuguriza tunga. Unakwaa kwa tajiri. Ukavuga ngo wa mushenzi we. Unasema we mshenzi. Ejo ukazokwicuza. Kesho unafuna juta. Igihe ugiye kumusaba kazi. Wakati unaenda kumomba kazi. Kuko waramutukiye mwibarabara. Kwa sababu umemtukania barabarani. Imutuka. Chenye kilituma ni kubera kutaruzi ukwangana. Ni kwa sababu haukuna jua revo yake. Sinzi uko ari sinema cyangwa ari kiye kintu bambwiye. Sijui kama ni sinema wala kingine kitu waliambia. Hari umusore. Eti kuna kijana. Wa mafreshe. Yagiye kurondera umwana w'umukobwa mwiza. Alienda kutafuta binti mzuri. Ageze kuri uwo mukobwa. Wakati alifika kwa hiyo binti. Aramubwira imistari n'ibindi. Akamwambia vitu na vingine. Umukobwa aramwemerera. Binti akamkubalia. Acha amutwari wabo. Akafana mpeleka kwao. Papa w'umukobwa. Baba yake ya binti. Yari umugwiza tunga ateye ubwoba. Alikuwa ni tajiri wa kutisha. Hamujya ubwa musore. Alafu ule garso. Ari muri salon. Yuko sebreni. Ariko agira guca. Yuko anafanya hivi. Yiyemera. Anajikubali. Papa w'umukobwa. Baba yake ya binti. Achaza yambaye impuzu nk'iz'umuboyi wo muntu. Akakuja amevaa nguo kama za mtumishi wa Mungu. Acharaza arakubura. Akakuja akafajia. Wa muntu aramubwira ngo alafu ule mtu akamwambia mzee kwa tamari he. Fambio toke na uchafu wako. Kila ningo kuvega unu uchafu bwawe gao. Wewe peti.
Fambio sinichafu. gira ningoba nunchafuze Tunakuja tunapendeza. Twebwe twaje twaberewe. We koropa gusa. Mimi nikifika hapa mwa nyumba. Jeshitega muri none. Ndakupa kazi. Ndaguha kazi. Mukobwa asohotse. Alafu binti wakati ametoka. Anambia Sheri. Akambia Sheri. Sinakueleze papa. Sikukuonesha baba. Papa. Papa. Uri mu biki? Uko mu bitu gani? Wa musore. Ule kijana agatepeta. Abantu benshi bavugana n'Imana bibaza ko ari kadogo mu bakadogo bazinanye nabo. Watu wengi wanaongea na Mungu wanasema kama Mungu ni kadogo mu bakadogo wenye batazurugeza afise. Hawajui kiwango cha Mungu nacho. Nigiye bagendewe n'Imana. Kwa sababu hata kama wanatembelewa na Mungu. Babifata ico kimwe nigiye bagendewe n'umuntu mubaye. Wanabikamata tu kirahisi kisi wanatembelewa na Mungu. Nico gituma ari abantu muri mwebwe mwabonye Imana muyereko. Ndio maana kuna watu ndani yenu mumeona Mungu maono. Ariko muvyuka nkuko atacho mwabonye. Lakini mnaamka tu tafikiri hakuna cha Mungu. Kuko mutigeze mumenya urugezo rw'iyo Mana. Kwa sababu hamjawahi kujua kiwango cha huyo Mungu. Kubwa mbere na mbere Imana irema ijuru n'isi. Eti mwanzo Mungu akaumba mbingu na dunia. Bisigura ngo inamaanisha iryo juru ubona kwibayo. Iyo mbingu unaona Mungu anaishi. Sicho kintu gikomeye. Sio kitu kikubwa. Hakomeye uwayishizeyo. Mkubwa ni mwenye ametia hiyo mbingu. Alo jewe. Sasa mimi ushoboye kubaka inzu naweza nikajenga nyumba leo. Kandi ngiye kubikora ningo. Tena naenda kuifanya kwa haraka. Hami nzu nubatse. Alafu hiyo nyumba inajenga. Nayubaka mu quartier kanaka. Naijenga mu quartier fulani. Ikiriri cyane cyane. Kiriri sana sana. Mejeje kuyubaka. Nikimaliza kujenga hiyo nyumba. Hiyo nyumba. Sizo kwama nirirwa muri jansu. Sitashinda kwa hiyo nyumba. Ariko abazoyibona. Lakini wenye wataona hiyo nyumba. Basovuga ngo ni kwa Joshua. Watasema ni kwa Joshua. Igihe yaremye ijuru n'isi. Wakati ameumba mbingu na dunia. Yahisemo yuko ijuru yoba intebe yo kwicaramo. Alichagua mbingu iwe kiti ya kuketi. Ariko na uvuga ngo Imana iba mu ijuru. Lakini hata kama unasema Mungu anaishi mbinguni. Na wewe uba mu Kamenge. Na wewe unaishi Kamenge. Na wewe uba mu Kinama. Na wewe unaishi Kinama. Ariko uyu mwanya uri mu Ngagara. Lakini uyu muda uko Ngagara. Aha si huba. Hapa sio pe unaishi. Bisigura ngo naho yaremye ijuru n'isi. Inamaanisha hata kama ameumba mbingu na dunia. Huyo Mungu niyirirwa mu ijuru guca. Hashindi mbinguni hivi. Kuko na wewe ni wirirwa mu nzu. Kwa sababu na wewe haushindi mnyumba. None yirirwa. Sasa Mungu anashinda wapi? Ndaje. Nakuja. Ndaje. Nakuja. Amen. Besa kiicarire ndaje. Besa keketi na Amen. Praise God. Amen. Praise God. Hallelujah. Dusome Zaburi 93 murongo wa 2. Zaburi 93. Ndahezagiye abadukurikirana bari kuri Facebook. Nabariki wenye wako wanatufuatia kwa Facebook. Ndahezagiye ubuzima bwawe. Nabariki maisha yenu. Turabakunda cyane. Tunawapenda sana. Turabiyumvira. Tunawajuazia yeko. Wandanye muhezagirwa. Muendelee mnabarikiwa. Ariko kandi hariyo program ica kuri YouTube. Lakini tena kuna orodha inapita kwa YouTube. Nimubure kugira subscribe. Msikose kufanya subscribe. Kuri Joshua. Kuri Joshua. Prophet of Jesus. Prophet of Jesus. Ibiriko birabera ngaho. Benye biko mnatendeka hapa. Bigutabare nawe mu izina rya Yesu. Na wewe kwa kino gicaniro kikuvugire mu izina rya Yesu. Abo muri YouTube kino gicaniro kikuvugire mu izina rya Yesu. Aya mazao watetee kwa Shengero tuvuge amen kugira ngo bumve ko bari kumwe nawe. Vuga amen abumve ko muri kumwe nabo. Amen wasikie kama wako pamoja na Amashi menshi kumana kubwabo. Makofi mengi sana kwa Mungu kwa sababu yao. Ari abari mu bihugu by'Abarabu. Bako wenye wako mu nchi za Kiarabu. Abari muri Europe cyane cyane muri uno mwanya. Wenye wako Europe sana sana kwa hiyo muda. Bari mu mazu. Wako manyumba. Bafashwe na buno butumwa. Wanasaidiwa na. Turiko tuvuga ubukuru bw'Imana pana ubukuru bwa corona. Tuko tunasema ukubwa wa Mungu hapana ukubwa wa corona. Ni wamenye ubukuru bw'Imana nishobora gukangwa n'ikindi kintu cyose cyashizwe hejuru. Ukijua ukubwa wa Mungu hauwezi kashitua na kitu chote kimewekwa juu. Zaburi 93. Zaburi 93. Hallelujah. Praise God. Amen. Amen. Kwerekana imbabazi zawe mu gitondo ninga n'umwizigirwa uko bwije. Ni 92. Ingoma yawe yarahamye uhereye kera. Wamyeho uhereye kera hose. Bisigura ngo ton trône intebe yawe etikiti yako yabayeho kuva kera. Ilikuwa tokea zamani. Ubwa mbere na mbere. Maana ya kwanza Imana irema ijuru n'isi. Mungu akaumba mbingu na dunia. Ariko ni mbere y'ubwa mbere na mbere. Lakini sasa na mbele ya mara ya kwanza. Ingoma yayo yari iriho kuva kera. Utawala wake ulikuwa toka zamani. Itaratangura kukuganza wewe. Wakati alikuwa hajaanza kutawala wewe. Yaganza vyose. Alikuwa anatawala vyote. Harero batubwiye kubijanye na throne. Hapa
sasa wanatuambia kwa kuhusu tukiri throne. abana bato Tungali watoto wadogo. baravuga ngo tuvuze umukuru w'igihugu turavuga ngo yicaye ku ntebe, Tukisema rais tulikuwa tunasema kama anaketi kukiti. ku buryo je nibaza ko yirirwa yicaye ku ntebe. Mpaka sasa nilikuwa najiwaza kama anashinda na keti kukiti. Ariko intebe ni gicapo cyo kuvuga ushizwe hejuru. Lakini kiti ni imaji ya kusema mwenye amewekwa juu. Ariko uyo ashizwe hejuru Sasa huyo mwenye amewekwa naho juu, agiye mu kinama hata kama akienda baguma kinama, bavuga yuko ari ku ntebe y'inganji. wanabaki wanasema sasa iko kukiti Si ya bibi kutawala. kuvuga ko Imana iri ku ntebe y'inganji, Sitaki kusema kama Mungu iko kukiti ya ariko kutawala. ikosa ni ukwibaza yuko yirirwa hariya itakugendera. Lakini kosa ni kujiozea kama Mungu anabaki mbinguni tu hakutembelei. Si bibi kuvuga ko Imana iba mu ijuru, Sio makosa kusema kama Mungu anaishi ariko mbinguni. ikosa Lakini ni igihe kosa wemera ko abadayimoni binjira mu nzu ni yawe wakati unakubali kama mapepo yanaingia mnyumba kandi yako, ubizi ko bakwiye kuba ikuzimu, na tena unajua kama wanastahili kuishi ukemeranya kuzimu. nawe ko bashoboye kwinjira mu nzu, Unakubalishwa nawe kama wanaweza kuingia ukananirwa mnyumba. kwemeranya nawe ko n'Imana ishoboye kukugendera mu nzu yawe. Unashindwa kukubalisha nawe kama Mungu anaweza kukutembelea mnyumba yako. Ndacari ko mvugana n'unahura. Ningali naongea na mwenye kwa Bisigura nadielewa. rero ngiyo Mana Inamaanisha sasa huyo Mungu, icambere utegerezwa kugira igicapo muri wewe cha kwanza unapaswa kuwa na imani ndani ko mwako, batayifunza amabulo ku ntebe. kwa kuwa Mungu hawakumfunga mabuloku kiti. Yesu avuga ngo Yesu anasema abankunda eti wenye jewe na wananipenda data tuzobagendera. mimi na Baba tutawatembelea. Alo bavuze ngo abankunda Sasa wakisema wenye jewe na wananipenda data tuzobagendera, eti mimi na Baba wewe tutawatembelea. nk'umukunzi wa Yesu Wewe mpenzi wa Yesu ugomba kumenya ngo unapaswa kujua hivi, kirese konsolata akugendera, kutoa tu konsolata kutembelea Yesu Kristo yamakugendera nawe nyene. Yesu Kristo naye anakutembelea. Kirese kama n'ubusa akugendera, kutoa kamoja ni bule mwana Jehova Rafa yamakugendera nawe Jehova nyene. Rafa anakuwa anakutembelea Iyo na yeye. vyiyumviro vyugurutse muri urwo rugezo, Wakati mawazo yako yanafunguka umayo uca utangura kubona ubuzima bwawe, unapita unaanza kuona maisha utari yako. kuraharura abo muzinanye Usihesabu wenye kuko mnajuana, muba muzinanye. kwa sababu wenye Ari igihe mnajuana benshi bagendera ku kuna ikinga wengi wanatembelea kuvelo, cyangwa n'abagendera ku mamodoka usanga ari ancien modele. tena na wenye wanatembelea magari wakutana na Ariko sia ugomba modeli. kumenya, Lakini unapaswa sinkwiye kujua, kwipimira kuri aba bagenzi sipaswi bangendera, kujipimia kwa hao ngomba kumenya wasikizaji. yuko mfise yindi nshuti Napaswa kujua kama nina ungine Yitwa Jehova mwenye Rafa anaitwa yamigende. Yesu anakuwa kugira ngo anatembelea bitahure ili uelewe. ubanza kwemezanya n'ivyiyumviro vyawe Unaanza kwanza kukubalishana na mawazo yako, yuko Imana itirirwa fixe ku ntebe, kwa kuwa Mungu hashindi fixe kukiti, ariko Imana igendera patience, lakini Mungu anatembelea ariko Imana pasiansi igendera korali. na Mungu anatembelea kolari. Sinzi ko bimaze kubashikira Sijui kama bisha wafikia muriko murahimbaza bisanzwe, wakati mko mnaabudu vya ariko kawaida, mukisanga mwese mwatembagaye. lakini mnajikuta nyote Sinzi ko mmeanguka. bimaze kugushikira Sijui kama bisha kufikia wifashe neza uriko urasenga, umejikamata vizuri kwa ariko naomba, ukisanga waguye hasi. lakini unajikuta umeanguka chini. Ivyo ni ibihe vyo kugendererwa n'uremereye akumvisha uburemere Hiyo bwiwe ni muri we. nyakati za kutembelewa na mzito akusikilizisha uzito wake, Datuye mu izina rya Yesu. lakini kwa jina la Yesu Ukugendererwa n'Imana bitubera umugabane mu izina rya Yesu. kutembelewa na Mungu niwe wako kwa jina la Ukugendererwa n'Imana Yesu. bitubera umugabane mu izina rya Yesu. Kutembelewa